Kim bilganlar jomg'on sayin kiraymiz endi. Biz yol medeniyet yurtu hizmetkarları, avuldaşlarımızın quruluş işlerinden turgan ko'rgazma uyushtirdi. Ko'rgazmani qarab o'ta olasiz. Bunda endi bizning yoshlarning quruluş ishlari ham shulay ulkanroq qalqaq ansamblda yuruvchi opalarning quruluş ishlari, mana bu palaslarda bizning opalarimizning quruluş ishlari. Bizning bunda Ayol Birleşke Bolalar Bog'chasi 75 yillik bağışlangan ko'rgazmasi. Biz endi kelishib navbatdagi ishlardan yasalgan e'tiborlar var. Bizning endi mana bu albomning etkisiyle bizim 60 yıllıktan başlangan, mana 60 yıllıktan başlangan. Her yıl sayın 60, 61 deb narsalar 75 yılga kadar mana bu albom bizning davom etdi. Mana bu big işlerlikli albom. Men bu albom bilan bir gururlanaman. Sizin bilan bu endi ko'rganingizcha menzelarniki, tanısag'iz mana menzelarning, bizning ayol ovulimizni qaytarligimiz. Kakirik ismindagi Oyuntur umumiy bilim berish maktabida xizmat darslarida o'quvchilar dinlashlar bilan shug'ullanadilar. Ham shularni taqdim etamiz. Bizning o'quvchilarimiz darslarda shunday bu ishlar bilan shug'ullanadilar. Bu yil endi biz 75 yillikqa ham 75 yilligina bag'ishlab endi o'zimizning maktabimizning banerini yasalgan bo'ldi. Şulay bizning maktabda o'qituvchilarimiz darslardan qaytgandan so'ng shulay bu ishlar bilan shug'ullanadilar. Kishilarni o'tirib, rahim etib qararmiz. Надо работать, надо жить, надо, как говорится, блюсти все рекомендации и идти дальше. Вот в таком режиме. И президент также нам, значит, при встречах рекомендовал и рекомендует. Просто так остановиться невозможно. Работать надо, социальная сфера, ну, немножко месяца-два попробовали все, ничего не делать, но дальше некуда. Аюнское сельское поселение расположено на юго-восточной части района, 16 километров от города Мензелинска. В состав поселения входит 6 населенных пунктов: село Аю, Маткауш, деревни Степановка, Дреевка, Дружба и поселок Средняя Ружевка. На территории поселения количество родов 247, в них зарегистрированы и проживают 598 человек. В основном татары русской национальности. Из них 440 татар, 142 русских и 13 представителей другой национальности. Развитие территории аккуратно, значит, любой желающий, тем более у вас уже есть, будет, значит, производственные направления Август компании, так ведь она и зерноток будет работать, и ферма будет работать. 2020 yılda Avgust Müslüm agrofirmasının 3 rayonunda bardығы 42 000 gektar жер шешілді. Şunun 10 000 gektar жері Мензел районында шешілді. Şu жерlerden барлығы 125 000 tonna açlık жиып алынды. Hem Menzel'e yoğundan 41 000 tonna жер alındı. 2030 yıla kurata, 2020 yılda Menzel rayonu balıkçısı 10 000 tonnaga artarak jıyıldı. Urajayımızga kelgende bizde Menzel'de kuzgu buğday 51 tsentner bilen yoğuldu, yazgı buğday 33 tsentner, raps 20 tsentner, kunbağış 27 tsentner bilen yoğuldu. 20 yılının Akşalta vuruşçısı Menzel rayonunda 453 milyon teşkil etti. 20 yılın investisiyalarına kelgende 2 milyon so'mga Ayu ondaq tabağında 2000 kvadratmetr beton iden jayildi. Şunda Uzaylantok territoriyasında 1 milyon so'mga quyma bilan ulatib olindi. Şulay bu yıl Ayu Zenatog'unda 20 milyon so'mlik Zernosh karka kompleksi tuzilashadi. 3 milyon so'mga Rostovning o'zi tuzitildi.
iş şartlarını яхшырту үшін Мизелә МТС базасында жылытны кушып җибәрде. Шулай ук аю җирлегендә октябрь аенда киләчәктә булачак роботизированный сүт комплексына беренче таш салынды. Әлеге комплекста 2400 баш тукымлы савым сыер булачак. Әлеге комплексның беренче эшләп китү этабы 2021 елның азагына планлаштырылган. Икенче этап 2023 елда булачак. Әлеге сүт комплексы районыбызга яңа инвестициялар китерәчәк һәм халыкка түләүле эш урынын булдырачак.